ni inkuru ijya kurangira hakaza indi nshyashya. Ni inkuru ziza zivuga ibintu bitandukanye, dore yuko hari zatangiye zivuga yuko Rayon Sports yaba yumvikanye n'umutoza Lotfi yuko agomba kongera gutoza ekipe ya Rayon Sports mu masegonda makeya. Haba hasohotse indi nkuru ivuga yuko Rayon Sports yamaze gutandukana n'umutoza Lotfi. Mu kanya nk'ako guhumbya haba haje andi makuru. Abantu benshi bakomeje kuvuga yuko Rayon Sports iri mu bibazo, ndetse akenshi byishobora no kwiganisha mu kuba yafatirwa ibindi bihano na FIFA. Ahangaha ni ku makuru ari kugenda avuga cyangwa se avugwa. Ahangaha ni byatangajwe na ekipe ya Rayon Sports by'umwihariko yuko iyi kipe yamaze gutandukana n'umutoza Afahamiya Lotfi, ndetse n'uwahoze ari umwungiriza we Azuze Lotfi. Cyangwa ni amakuru abantu benshi bakomeje kugenda abibaza. Twibutse yuko ngira ngo hari inkuru twababwiye mu minsi yashize, aho ubungubu ifite cyangwa se Murera ifite ikirego muri FIFA, aho umutoza Robertinho ndetse n'umukinnyi Abdoulaye Jaro batanze ikirego, ndetse ku mafaranga Rayon Sports igomba kubishyura, bikaba cyangwa se bakaba bafite igihe kigeze mu kwezi kwa 12 bamaze kwishyura iyi ekipe. Gusa Perezida Bwana Tade yavuze yuko aba bagabo cyangwa se umutoza Robertinho ndetse na Abdoulaye Jaro bari mu biganiro nabo, kandi bizagira icyo gihe baramaje kubaha ibyo bagomba, ndetse kugira ngo babone kugura abakinnyi. Bitabaye ibyo ngibyo, Rayon Sports yazaba ifite kugura umukinnyi mu mwaka wa 2027. Rero niyo mpamvu natangiye nkubwira ngo haravaho inkuru hakajyaho iyindi. Magingo ngaya umutoza Lotfi ndetse n'abamwungiriza by'umwihariko cyangwa se n'uyu mutoza waza amwungirije ngo bamaze gufata umwanzuro yuko bagomba kurega ekipe ya Murera muri FIFA. Ni gute ushobora kumva yuko mu gihe hakiriyo ikirego cya Robertinho cy'umutoza haba hagiyeho cyangwa se habagiye kwinjiramo ikindi kirego cy'umutoza Bwana Lotfi? Ibi ngibi bikomeje kuba inkeke ku bafana ba Rayon Sports, ndetse by'umwihariko bakavuga ngo ikipe yacu igeze ahari ndimuka. Mu itangazamakuru ntago ushobora guscrollinga inkuru imwe ebyiri eshatu utari wagwa ku nkuru ya ekipe ya Rayon Sports. Komite magingo ngaya ikomeje kudahuza, dore yuko buri umwe yamaje gufata uruhande. Abafana nabo bati turambiwe ibi ngibi, dukeneye yuko ikipe yacu ijya ku murongo. Ushobora kuba dukurikira umunsi ku munsi ufana ekipe ya Rayon Sports, by'umwihariko uri umufana wayo wakadasohoka. Ese noneho mu gihe Bwana Lotfi nk'umutoza ndetse n'umwungirije Azuze baba batanze ikirego muri FIFA, ndetse kigasangayo ibindi birego bya Robertinho ndetse na Abdoulaye Jaro, byagenda gute? Ese noneho Murera byagendekera gute? Iyi ngiyi ni YouTube channel yacu, kandi yitwa Tahatibu Wadi, mu gace twise Tahatibu Update, aho turi kugezaho amakuru agiye acicikana muri showbiz by'umwihariko no muri sport. Genda udukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zitwa Tahatibu TV, Instagram, TikTok ndetse na Facebook zitwa Tahatibu TV. Njyewe nitwa N Yusufu, duhure muri comment.